Igrač više za Crnu Goru. Brguljan. Brguljan ide nam na ruku što sada Draško Brguljan igra na tom desnom krilu, a desnoruk je, dakle, francuski igrač ne dobija toliku minutažu. Očigledno da Ranko Perović smatra da Brguljan ima mnogo više iskustva i kredibiliteta, prvenstveno kod sudija i pred protivnikom da igra ovakvu utakmicu. Nije Crna Gora iskoristila svoju šansu, ni igrača više. Opet je Pjetlović dirao loptu, bit će novi korner. Šutirao je Nikola Janović, kapiten crnogorske reprezentacije. Šest na polovremenu. Imali smo 2 puta vodstvo, 2 gola prednosti, što je veliki rezultat, a malo i sreće za sada. Janović uglavnom prednjači ovim šutevima, Ivovića smo zauzdali smo njegove šuterske sposobnosti i samo će nam biti potrebno malo više koncentracije i više domišljatosti kada se nadigravamo s crnogorskim centrima i nadamo se da će to biti bolje u trećoj četvrtini. 6-6 posle prve dve deonice u četvrtfinalu svetskog šampionata.